in leadership no ye wo mu ennan na afi mabie line so ye wo ba ko e friend the selling style sure o dey say first of all crane the telling style 4 types of leadership ye wo there you tell ne ye samre no mu nimti wo che mu ye wei kopra ha ye say de bia te so direct no you tell the person sure enti sa style ne ye obi a bia fe na oba adwuma nim enti de bia te so direct no that is the telling and ye what the selling style sure selling style ne ye obi wo ho no ye very difficult na some dem pa sure but wo person we implement bibi wo adwuma nim a oni ni sia me person me ya de we akokwa minim say to de bia wo ntinwoma ase ba say ni say wo dwene ho say sa wo ma nipa ne te de wo ye na se a ye ko meeting ho a omo adwuma ne nye de because what ade na say yeah enti say ye ko na nkofo ye a ono tiam say mu nyan se hunu na o mejai say na ye nyina ye moa but empempi na ya na yesusu say wona omo ye des e wo say one ne fa adwene no unim so ha adwen ti umfi no sure sa nkofo no yeso me ha o metetew pa ni subanti wu umfi no to your regional minister na say wo kwa who the people that you have to sell sure opoma mu ha adwen enti so pesa ya de bi o KM a opo minim say do ha adwo no de ma yentena say ni so onya te ase ne ekọ meeting a wo ye hwan obebu ato agu o meka bi ama yeah the other one is what we call participatory sure participatory no is something that I believe obia woni me in my management style no maintenance ade ye nyina be bi ye pra ye be pra bi we aduane me serve bi sure Focus FM most of the time say ye event me mo trans me na me serve mo right ye bibia me sem me ma won kwa wonye me wo hobby enti ye nyina na ye nyina na ye pack ade no sure ne mo be general manager wo to office and now ye panya to office a ekomedo o me wie ska no ebegu the last one delegation sure delegation ye eduru be mpomponso bi a nipa no wasua de enti ja no ono ma no kwan se akokwa me trust o ti ye we enti ye ma me se mini ho kra wo betimi aye sure that is the level now won say that no wasua nioma bi wo betimi enti say ye ja ne se wonya ehu bi anim say when who sa star way say when to sell when to tell when to participate when to delegate adwuma no begu enu bi ena ma adwuma bebre agu no sure enti I'm just hoping say mpanyifo no ye kan rabran na sefo no ye protective picture maame unij yeah unij fashions yeah so ni structures on per structures onso a wase adwuma bi ase men kasa me na ye madwuma ebegu ankrofo participate oba no nso mani mesua bi sure men kasa won de wo de kona menye adwuma no mani fa awie ne mu bi nti obewie no afa obeti de nti a me maame obre no wahu nyansa no ani sika no nyafonyafo sure ya soso ye man so saa no mutrim ye omude totally agree